During the election rally organised by the Voice of the People Party (VPP) at Markasa Market, Mawthadraishan, Party President Ardent Miller Basaiawmoit conveyed optimism regarding General Secretary Dr. A J Syngkon's chances of winning the Shillong Parliamentary Seat in the upcoming Lok Sabha elections. Addressing the public gathering on the 19th of March 2024 at Mawthadraishan, Basaiawmoit expressed confidence that Dr. A J Syngkon would emerge triumphant as the voice and advocate for the indigenous people of Meghalaya in the Lok Sabha starting from the 4th of June 2024. Selamat ala ikting makamsudin begini apa itu. Maka sulme jam kan salah kuki paipa agar ikapor kapamata. Bagi presiden dulu lagi jatang sukai kan itnak kan wan mereka wis suhian jalan kan. Dari kemayan belai kemau belai upni lingba kini kiklu kibran khoi kibran subah kibran hok bagin i ya katai kaloi kapamai haga voice of the people party. Kiyo i ke jingkerman haga voice of the people party. Kiyo i ke taga jing shai haga voice of the people party. Ki kmat jongki kiyo i namar utau nom pelong nom petau lampu haga mayan blay lingba jongki ngi ki he krasan atau ngi lepam senyo atau ngi fencing atau ngi kam voice ya bana kwaru nak ta kitu kibida na preng jing artin kibidon kinong jiet menta ki om la ira operaswa tamang empat nang rai ngate te uprakne kakti prakne ke kongres namar ba ke kongres su kabian pe porsinsar kongres ne ehem ko ki pai ba wan nom bakla lada dei ba ka kongres kam bakla ka BJP kanum yola banwan haga bor hari India. Dahil naman katakanau, kadai ka dawa, ka paprilinti, ka BJP, bagan sunsya donbor, dahil ka jing feel, jong kong, kahit hanggang Meghalaya, ka jing ipimit ho itaw, u Kongres, hapo, District Council, litre, u NPP, hasorkar jula, persya NPP, mentasya tu, syanim, mdanong rimem, kamnong, ka Voice of the People Party, lada ka don marwairu, kan yeng haka nong rim, kabasken, ngidron kam mapin iya kata, wak nom bakala, Wanam bakla apo parlimen kadai ka Shillong ka Changai uba swell uba hobar nyauta kini nolam ki MP ki ba yo eka buram apo parlimen balai nimla bansei iki sempa ki simsong menta ki ri jo ka jakriu o ki jakriu jo ka perthai ngomon bonong ki khun ki aksar kun ban pen pau ya la ka jong ka jakriu ni nyintre ni ko aban pha danu ban penkren ya ka jinge Piko apa kiwai pat kin penkren ni ka jing ejo pi ne piko apa Ardent hin penkren ni ka jing ejo pi ha teka taket ka bom pi ko udo snam le jong ka jai pri jong balengi li wa pri shabar banong mentangin shana ki ki seng se begin kren ni kani ka seng trairi ka seng la pini kani ka jla ka jingi la seng ni kani halai ko ka ying shong jama kani ka seng plus seng kani ka ri NPP kani ka seng plus seng ni Warga PDF kami ni keseng belaseng ini, ke Kongres kami ni keseng belaseng ini, ke BJP ni Chanakpur belaseng, pada kejingkesan Borba juga RSS bagi aban sensyal, anong ipikan ke jemaah kemakram, yang ngeri kecil, kita kishin, don't come keseng Friday, wat nom pakla, yang kani kenti, kani lat kalenti ke bau play, utau yang kejat beli, kejat beli kamla aban pakla, aban mangi kinora bro, nimla aban pakla upai ba. Ilan company ya ringkat dari jing shania barna kerpa ye piki pa tong ini mi na ga jaga ngini simi ka rai rang ba in rai kut bangini dan benta haga taga thma persya ga bamsa haga taga thma persya ga jingduk baraga taga thma persya ga jingne shina o kan long ka sno le ran bangin sipikai kiwe begini le ga thma persya ga bamsa bagi sipikai gue begini le gatma persya ga jingduk bagi sipikai gue begini le persya ga gatma jong ga jingne shineng hen tong ini don bata ini thau istri yin pen pai pat ya kata ga ri ga jing syaga jingkermen ba syakta kisni ki ba